vlog for me. I'm just gonna use Snapchat. Here. Wait, actually? Yeah. Are you guys holding your breath because we're in a tunnel? No. Make a wish. Is that a thing? Yes. Where is really? Don't do it here though, you're gonna die. UC Davis is like. Bro, there's supposed supposed others, remember? Oh, UC Davis is in Davis. Makes sense. There's no parking here. I'm gonna die. Bro, I'm gonna. I didn't like it. Yeah, it's pretty cute. Би тэдэнд бож юм идчихэд тэгээд замаа үргэлжлүүлнэ. My travel partners. Store for Amber. Look at this. So I think it was. Is it working? Oh, you got it. Nice. Yo, you need help, homie? No. Oh, this is so high. Yo, Hari, you wanna sit with me? I'm low-key scared. Okay. Oh my god. Wait, aren't you in the same room? How many rooms are there? 3 bedrooms. Yes. Hello, babe. Kind of dark. What is that movie? Horror movie. Yeah, Me too. Scream. Scream? Like that's how Is that it what it's starts. called? usually, and then I don't know. it starts hitting on Yeah, some but notes. Oh, this is the family. Isn't What that is it? scary? Oh, I wouldn't leave my pictures here. Oh my god. Why not? Oh, Maybe it's an Airbnb. That's weird. Is that like It's somewhere? colorful at Doesn't least. They're like. There you go. Oh, it's locked. Ay, kaya. Wait. Wait, come. That's Yeah, a I good know what you're question. saying. Oh, is it the restroom? No, like there's a space in between these two rooms. It's a secret. But then It's probably there's no a space in this. He's being creepy. Oh, that's so cute. Wait. It is opening. Oh my god. There's a lot of tools here. Your body's gonna go. Night walk. We are in the middle of the woods. Тэнд харагдаж байгаа бидний юм байшин байна. Өглөө бүр гоё харагдах юм шиг байна. Let's go back. Bear with the light. Smart bear. They are so vibing. I'm here. Don't worry. Look at Samsung. Who hates Samsung? Moon picture. I think we find the best one. I think this is the best one. Oh my god. It looks so cool. За миний өрөө ороодсон видеогоо дийлээд оруулж чинь. Эндэгтэй жоохон юм шиг нөө заяа. Шиг нойлгоо манай эдийн шиг өрөөндөө цацгааж ах шиг байна. Энэ нөгөө амар хэсгийг аим шиг ингэ анзаар гардаг. Хүн байгаад идэв шүү дээ. Яг ингэ сүдэр нь харагддаг. It's kind of nice. Маргааш өглөөдөө дахиад юу яана харнаа бүгдээрээ энэгээр бас тийшээ балкон руугаа яаж гарч яаж харагдах нь.
Taking each other's picture. Wow, so nice. Цаах гээд ирлээ. Thank you. Five. Kayak хийх газар ирсэн юм байна. They have bike rentals. Another restaurant. Oh my gosh. Sorry about that phone call. Hour and a half. 2 hours. Folks, watch yourself getting in. Did you wake up now, Harry? I kind of am awake, yeah. Okay, good. Oh, it's really nice. Хүмүүс ингэж бийж идэм байна уу? Where are you guys all coming out from today? Seattle? Okay, very cool. San Francisco? Is this, what is it, 5 Yes. 2 right here? Yeah. Okay, great, cool. Oh, anybody's first time in Tahoe today? Or Yes. this week or whatever? First Yeah? time. All right, great. That means I can lie about whatever I want. Fantastic. Alrighty. Why don't we spread out just a teensy bit more? Let's have you get shoulder to shoulder, make a big semicircle right here. All right, perfect. Okay, so for those of you with whom I've not already been formally... It is really cool. And it has really pure water. Okay, hi everyone. So first time kayaking. It's really nice, especially in the Lake Tahoe. First thing I want to say before we get going, hopefully everyone brought phones and cameras and stuff, yeah? Great, we're going to be taking lots of pictures today. I never ever want to discourage anybody from wanting to take pictures. It is way too beautiful out here to ever ask you not to do that. However, this is a pretty straightforward tour, so once we get started here, once we get moving, we will not stop moving until we get all the way to Bonsai Rock. That is our trout. За манай We хүмүүс also энэ have several other kinds Лек of Тахааны trout as талаар well. бүх юм хэлдэг гэж байна. Ус нь ямар температуртэй байдаг уу, үлхэлдэг уу, яадаг уу, иддэг үү. And one other fish that's also invasive that's kind of a really surprise cool. to hear about in this lake. Definitely a fish that I can guarantee every chances are it'll probably be one of the biggest that you've ever seen of this kind of fish. Anybody know or any guesses what fish I'm talking about? Goldfish, that's right. We got goldfish here in Lake Tahoe. Big gold. За guided tour нь бол яг ингэж
бид нэр энэ дээрээ суулгачаад ер нь бол энтхийн талаар айгу их ярьдсан байна. Яг нөгөө түүх муу хүндсэн яг фактуудын талаар. Nice. Ямар гоё яана. Эцэж харамсахгүй. Лек тахад байдаг бол заавал каяк хийгээрэй гэж зөвлөх байна. Ус амар гоё тунгалаг. Тэ нэг ядрахгүй байна бас. Yeah, it's really nice. What are you guys doing? Thank you, thank you. If you guys don't like me, you can always tag along with Jay. Окей, би цүнхээ хойшин тавьчих. Хөрөмшлөг их өөртөлцөн. Одоо надад тэр цүнх хэрэгтэй байна. Энэ цүнхэн дотор ус тэгээд снэк байгаа гэсэн. Nice. Let's see. What happened? Okay. Let's see. Энэ спонжор онгоцон дотор нь усаар чамбал шавхаж авдаг гэсэн. Тэгээд 2 snacks, 2 water. But бишэмэр гэдэг усумаар гэдэг. Okay, that's okay. On kayak tours for a little while in San Diego as well. It is Delhi. Yep, born and raised. My folks all moved out here like 5 years ago, and I was in school. Oh my god, it's so relaxing. I think that's what I need. Нэг амар гоё юм үзэх болгонд тэрийг what I need гэдэг гинэ. Тэгтээ гоё юм аа. 17 онд уг намайг анх нүжээ юунаар явж хахад каякийн тийм аялал санал болгож ирсэн байхгүй юу? Тэгтэн би яваагүй нөгөө нэг сэлж чадахгүй мачдгүй тэгээд ч би хоёр ажилдаа явна маа гэж би. Гэтэ одоо ингээд яг лек тахад хаяг хийх боломж олсон маш баяртай. It's so cool. Тэгээ хөрх ингээ уус снэкийг бэлтгэсэн байт юм байна. Тэгээд хэрвээ бас нарны тосмос хэрэгтэй бодлоо бас үнгүү ингээ байж идэм байна. Гэхдээ би нэг амир нарны дөөргөө төлөгдөн гэж бодохгүй байна. Нэг зүгээс нөгөө цэг рүү тасралтгүй зогсохгүй яваад ядан Bonsai Rock гэсэн. Энд дээр hangout хийж нэг 20-30 минут бол тийм ээ. Зураг мураг авахуулаад тэгээ буцаад нөгөө газар руугаа яваад тэгээ яг ирэг дээр очингуудаа дахиад нөгөө вандаа суугаа буцаад нөгөө газар руугаа явна. Oh my god. Миний ус so арцгаар. It's so wavy. Нөгөө усын усан чинь өглөөний цай авахтаа усуусан яг карантин усан гэдэг эцэс ахгүй. Тэгсэн чинь юм савлгаатай усан ч гэсэн жоох амттай юм байна. Нэг тийм сонинч гойч сонинч яг нэг тийм нэггүй. Нуурынх нь нэлээд таахаа нуурынх нь ч ус юм уу? Авчиж жоох амттай юм байна. Энэ хоёр манай багш байгаа. Тэгээ тэр цаана манай идчихсэн. Би бол нь очиж нэгдмээр л энэ даанч цэлхүүрээд байна падл хийхээс. Манай гоё юм ярьж байгаа л та. Okay. Let me go to you guys. What do you use? Slack. Slack is so tech. Slack is better than Microsoft Teams in every other way. You hate Slack? Ардаа ингэж хүмүүнтэй хийдэм шүү дээ энэ чинь. Жимбэт ди хара. Далай эрэг рүүгээ буцаад ирж байна бараг. Хаяг хийж олвосноо хөттэй ирүүл зүгээр юм байна. Тэгээд нарны тосоо шууд хэрвээ ингээд хөл гарандаа төрхмөр болоо шууд төрхэд. Гэтэ би шорт топ дээрсэн л дээ. Гэтэ усны хувцастай ирүүл бас гоё юм байна. Cover up гадуур нь углаал. Дээгүүр нь фантаза өмсөөл.
Би яг сэлэхгүй болохоор зүгээр ингээ хуцээсэн ч бол. Энэ цэвэрстэй юм байна да. Бидний байгаа бот болохоор амар юм юу? Цэвэр өстэй. Үгүй цэвэр гэнэ. Clear bot болохоор доошоогоо шууд ингэж харагдана. Depending on what kind of review you want to leave, either way, good for us. Gratuities are never. За илдад дуусгач байна. Амжигтай хар юм болж дуусах юм байна. Say hi Hari. Малгайгаа мартва. Малгайгаа мартв. Тэгээ нөгөө нарны яг эсрэг тал руу дандаа хараа явуулахаар гайгүй л байна л та. Гэтэ малгайтай байвал амар зүгээр юм байна. Ялангуяа зүгээр ийм сарвтай малгай биш нөгөө нэг бүрхүүл малгай дээ шүү дээ. Тойроод сар гэж дээ. Тийм малгай бол маш зүгээр юм байна. Тэгээ дараагийн хийх активити дээрээ уулзцаая. За ингээ хүлээж байна да нөгөө юм аа. We had a lot of snow this year and a lot of water. No, I want to do that. Turn around. Oh, just here? Never mind. I'm gonna go.